nenda tukunikelewa mavo kwa ukuve tusisie yangu ya The Daily Nation ya itiata nethangu ya The Standard tambili nethangu ya The Standard uthio we thangu ye waitwe oh no not again na indi ni maundu makonetia uwani ula wivanthi ya Kenya maundu angi manenganitwe nthini wethangu ye ni mauvo mawetete undu maovisa mavolisi makwete kuvitha evidence ila mowa andu kana a Kenya nguthangi unengelelia mauvo asu tuisonga kana tuisisia nayo ithangu ya The Daily Nation uthio ni wethangu ye Waitie Lagat of the Hook kana mundui police boss kana Deputy Inspector General Eliud Lagat nani wa mundu nukwithiwa akiambia uthukumi nthini wa ofisi wake ula withitwe atebo kwa ibinda o ikubi indi ukunikili wake kucha Albert Ojwang indi ula wa wetwe ula wa mwalimu na wa blogger o wende na kutwaibya ithangu ni yi mauvo wangi manenganitwe ni mauvo mekune mundu Raila na Gachagua ona kwithiwa indi mena support yulu pena itumi ile ila manenganite itona kutuma andu amatete kibila cha presidency kana matetha nthini wa kukitia kibila cha usumbe vanthi ya Kenya mauvo wangi makonetie muvea wana kada na indi bena mea ile propose ye ya kuikithia kana baina unywi mwingi wa nzovi katikati wa muika kana a Kenya mauvo wangi manenganitwe thangu ni makonetie undu bena andu ama makonetwe na ungei wa 1.5 billion wa bengi wa Equity ninguthangi unengelelia undu mauvo maile tusise thangu ni yakele nende mauvo makonete mundu Lagat na ende tukakana itina wakunikili wa ikundi ya IPOA baina ina direct evidence ikuona nyakana mundu Lagat nona koniwe nthini wa uwani wa Albert Ojwang na ende tondo na kwa mthani wa mundu nukwithi wa resume obisini wake na kuendesha uthukumi wake undu vailite ithangu ni ya katatu ni mauvo makonete team wa Nairobi United wituka kana yunu kwithiwa indi winga ya obanini na nukwithiwa bindane yukite wilika ithauni yekwitwa Continental Confederation Cup ikwithwa ithauka na andu amwe alama nasindie kana timu wa Kenya Police ulona sindie nthini wa ithao ya Premier League mauvo wangi meithanguni ya katatu ni mauvo makonetie muvea wa TSC kana bena data ukunikili ukuonania kana aume aingi ni mavuta wa alimu ni kwithiwa mena misconduct kana mena maundu matema sio makwele kana indi kuituka kana 90% ya alimu aingi alama thitwe makivutwa ni alimu ma aume na indi tunakwa mekonanua na maundu ma misconduct na kwithiwa indi matema maundu mena maundu matema sio kwi amanyewa ithangu ni ya kana ni mauvo makonetie serikali ya Kenya kwanza na indi kuituka kana ona kutwika bena perception ya kuma kwi NND kwithiwa makitiswa muno ni serikali la yibo maundu wa maendeleo kitha amwe ni mabindi teme na uya mwingi ananya ema mundu President William Ruto ni mokilile na maasya kana it's not game over for Ruto na measa kana ne mende ana omukwata kuoko ngina ose kibila kwa binda ya keli usa kwa nini munene ukite wa 2027 tukila nile thanguni ya katano indi ni movoni na unengelele makonete Gachagua na mundu Raila kindu chambe kila mundu Raila ukuwetwa twate make kana atesa kwitikila kutwika musumbi wa nthia Kenya ni the age kana ukuu wake indi nuto na utuma atesa kosa kibila kiu nake mundu Gachagua tuka kana au miwe kibila ni chake kwanza ya kuimpeachwa kana kunguthulwa kiu ni kindu kimwe kitono utuma atesa ku contest kwitia kibila cha usumbi na indi ona kutwika mena support nene muno ya andu indi maundu asu makonetie ukuu wa Raila na kutwika mundu Gachagua nake indi au miwe kwanza ya impeachment asune maundu matono tuma andwa eli indi matesa usoka kwitia kibila cha usumbi 2027 ithanguni ya thanda tu ni mauvo mamukonetie indi mundu muka umwe eitwa mundu mukosu okay makonanitwe na kwa ilobia sia 1.5 billion sia bengi wa Equity Bank na indi kuitwika mene methiwe mayeka transactions ta 47 transaction mutheno mwe na indi methiwa ila institution thesi atalilwe
ciatuikaneta cio ciaiye indi nicio isu 1.5 billion na indi matuku 11 mwaini wa Julai 2024 pe mundu kutwa Inspector Boniface Maina na indi pe mundu kutwa Sergeant Josiah Gichobi ni wende ma responde makuniwa simu kuma wengine wa Equity Bank ulawe Britam Towers headquarters ku yanga likone cia Upper Hill na indi be na Ruth Muthoni indi ula nake waandikithi waise kana matuku 30 mwaini we 2024 aite kana no kuthi ku record a statement nikenda ikwani yu yambe sisu yambe na indi kutuka kana ona kubikia umundi ndaisa kuandikithia statement ya statement isu wendeka andikithe kukonia wa usu wa mbesa isu 1.5 billion Equity Bank ithangu ni ya na ni maboma koneti na kada ina miao ya unywi wa nzobi na indi maise kana nundu wa kwithiwa amwika na akenya aingi mainywa nzobi undu batailite na ni wongelekete muno kana siko isu cia unywi wa nzobi ni ciongelekete muno indi maise miaka ni yailite kuongelwa nundu manasa kuma miaka 18 niwe mundu alite kwithiwa akinywa nzobi kana yetikilwe kutumia sindu cia muthembosu indi juni maise kana emongelile miaka ni kwambia miaka miongweli na umwe kana 21 years na indi wituka kana ndini wa mia o iswingi mia online alcohol sales kana ndo matesa nzobi ku online na langi meka home deliveries indi nisiwe betangwa na indi kwina alcohol free zones nisi kwithiwa iyekiwa kula kwi makanisa na kula kwi maskulu na indi no kati wa mia ila inenganitwe ni muvia usu wa nakada mithanguni ya na ya The Daily Nation ithanguni ye 10 na we na mauvo makonetie andu kana atwei matu mota metuka kana ibinda ni yukite ni matona kwithiwa makibia kwisila lelwa rironi kuthi Mau Summit aiwe nundu wa kwithiwa indi lelu siwithia wanangali mbingi muno na indi most of accidents sikika ngalikoni isu nundu wa kwithwa tumota tuisilanga katikati wa ngali ni mbingi na indi imetuka nimekwibithwa kwisila lelo suarironi kuthi Mau Summit tuisisia katuni kaithangu ye ya The Daily Nation movo ala manenganitwe ne bena mundu wikitwe ila ndo siekia wakura cia kunwa na ndo yesu ikandikwa X nekonania mundu tabe ithangu yikikwa indoni na indi ndo yesu ikalichwa mutwe wa mundu na mundu usu aende kukunzwa red carpet yaandikitwe traditional tribal arithmetic na indi be mundu ngi genziba na kengalikwe yengi okwende na ukunzwa wendi sende na ukunzwa kana ende na umikunza no maundu makonetie usakwani ula wende kana ula ukite wa 2027 na utali wa ikula na ulilikanyanga na babe mundu ende na ukunzwa red carpet red carpet andikire traditional tribal arithmetic na ongalikwe ya the far end bena genzi uyikite mask inde yo yende na kukunza akunzuite uyongeende na ukunza na indi kauni kwa katuni ka idhangu ya The Daily Nation no tusisio kidogo nayo idhangu ya The Standard movo ala me idhangu ni ye nini na utubeka na idhangu ni yambe kana page number 1 andikitwe oh no not again na indi makonetie uwani wa kamwili tukekwitwa Julia Kariuki na indi kaina miaka 24 ketuka kana kakwati we na katwawa kiseseni cha polisi na nundu wa kwithiwa kachaji we kwithiwa kena pe wanango wa mali na indi kesa kutwawa koti kaiwa ni bail na katwawa kotini nikuthangi kuelesio mauvo market songete obo unambe na indi oithangu yi uthiuni bandikitwe au police conceal evidence after taking lives of innocents indi mauvo makonetie undu maobisa ma polisi jela maatha mundu kwituka kana ni makatise kubitha evidence uketha mundu no ni mwathe ndo naona kisasi na indi notice isasi isu ciithiana namba nundu wa kwithiwa ni mesi ila namba isu kwatiwa no kumaniko lona unathie mundu indi ni makete kubitha evidence na indi ningwelesio movo otwisonga ithangu ni ya keli indi ni movo makonetie mundu umwe ola wendie kotini indi mani wana kibeti chake ni kwithiwa kana kambeti kake na kana kakele niko kake indi mundu mukana kibeti chake ni cha indie cha ususia birth certificate na cheta kana kambe kateka mundu kamwetanisha nesietwa yake na beso kupiko bandu mundu muko athia su mundu ume asende uthukuma mundu ala mabata mailite kwithiwa mundu ume akithukuma
akitwa yesi kana akikasiana siake na inde mundu umwe no thati asia ndanengane na ndakulwa lusa wa mundu muko kuthi kuandikithia kana kau kambe aketite ne sietwa yake na indi ni wona ni tembo ndo la withitwe akika mususu akasekana aibarendi angili 30 leu aiba wa angili 5 mususu wa muthukumi aiba angili 12 na indi be maundu ma internet na utilities na school fees na indi akasekana oka akativo na slingi ngili miongwele ni wendie kotini asia kana kauka iketa ni wona sietwa yake na indi thini wa meya onetwe kana kauno kake ona alea na indi ithanguni oyu ya keli bena mabo makoneti education indi bena muyumbe unokwitwa wa Kisumu East MP Shakil Shabir na indi etuka kana nune anene ye alimu na indi ene yandanga likoni ya kisomo ni mokelile na mutula mutinundu wa uneni usu wake na indi kutuka kana mtheno mwela na kuna skuluni umwe nuno kelile na alimu I have a list kana na masietwa yana yemwe ma alimu mate aandike na indi asia if you think TSC will protect you kadha noko na TSC te kuisa ukutetea esilie ingi na indi appoint mwalimu umwe na amwe you in the red jacket wewe ikite jacket ndune ukaba na amukulia who the hell do you think you are na indi after kuneno nune sio kwita uwekeo na indi asia nuna indi out of the line na ete wekeo indi skulu nusuku twa Kindo Secondary School no nanengi wo ndakatungilile kwiko nundu akwithwa ni kubaka alimu kumea ti andike ni TSC na pia mbewasi na mbewasiana unayuneni muthuku twithi ithanguni ya katatu indi ni topical issues kana maundu amwe indi ala mekwana jata mekwete mathina misieni ni mana addressiwe ni ciana cia skulu nthini wa music festival kwa kwika mathau na kusaubia mbathi cie kibathukanyo na indi nthini wa ithangunyu bena Uru Girls indi ni mana perform ye wathi kuya Samia community na indi wathi wa wedding kana wathi wa mutwano wa Samia community na indi ueletie undu mundu muka wailite kwithiwa akithukuma musieni kwake na bena amanyiwa aingi bena Chebonei Girls bena Somali Bantu Secondary kuyeka kuma bena Sirikwa Secondary bena ange makaptumo ange ma Somali Bantu yani bena amaniwa aingi indi makonito visa maende na kwika mbathi ange makasoma poem ange amakeka sindu ingi bingi mayende na kuaddress some kana maundu amwe ala maende ye kuya misini makoneti mitwano na makoneti maundu mabata ithanguni ya kana indi ni movo ala nini na kunengelelia mamundu mukaka na kamwedi tukoke na 24 years kwitwa Julia Wangui Kariuki kana alama na mwisi na sama na mwita Njoki na indi kuituika kana matuko muonza mwiwa kana mwiwa muonza muthenya ula kuna ina 77 day ni wakwatiwe ni wekiwe mbini kuye nyaru na nyuki na abukiwa na nyuki police station na indi kuituka ni wekalile remand na nyuki women prison itina wakwitha atena bail ila wa umiwe yangili 500 na indi kuituka kana andu asuma kuya na nyuki ni mabangite kwithiwa na miatiano methani wa uni ni kwithiwa mundu mukosu kana kamwili tuko nika assault we kwituka kanela kakwatiwe nika kuniwe mutwe na rungu maya ingi lakini alama ina yake ni moni atoba polisi kana remand ni wakuniwe mutwe wake na esa kutua ni thayo andu mome wabuma yenda aki yati wondu bailite na ndi kwituka kana akwatiwe aikonanwa na kwananga mali ya mwenende ibindane yu ya 77 ithanguni ya katano indi ni mwawo makonete missing bullets in demo victims per question kana indi alando nini na kuelesea make kwa thangwa ni mawabisa mapolisi ila matwa wako hospitali metuka kana methi wa meona maisasi indi isasi kuoneka na indi ni postmortem ya twaewa na indi kituka kana ki nikirizite kana nikietete wia mwingi muno nundu wa kwithiwa evidence ni yabetangwa kuundu isoma no lawo na indi pena mundu mwe wesa kwasa kana andu asume la matwa wa mochari mabisa mapolisi maeta ya andu asume ya ingi alama akwena makatuika kana makwiyo maandamanoni kana kwina maundu ma kula kuwa wandu ingi
makitie kuwa wana matwa wabau usuni attendant wa mochari umwe ainena indi ICO Mabisa ma polisi na moma isi no complaints have been formally submitted kana indi bai mundu manewa I complain kindu chamu thembosu twase indi mende ona ku different Idhanguni oye ya katano indi vena skulu kuitwa Moi High School Kabarak indi nimethiwe mai conduct kana nimethiwe mai twice ya special prayers nundu wa amanyiwa alametelete kwika mutiani wa KCSE na indi nibona nitwe mundu ikanu national chairman mundu Gideon Moi ni wendi skulu na ethiwa na amanyiwa su na indi vena head boy wa skulu su ula waise our dream kana ndoto yitu ni kwitha no more than ever na asia ni maende kwiyumbania nikenda ndoto esu yo yithiwe ye kana ye valid ndeto isu sineni we ni head girl wa skulu sukitwa Shanice Kafafa na ende head boy nake a second kana akwata mbau maubo asu oithangu ni ye yakatano be mabo makuyanga liko ne sia Kirinyaga na wabe na musi umwe uku demand justice kana indi akiyatiwe nundu wa kamwele tu kamwe indi kala kekuto Jacqueline Nyawira ka miaka 20 ko waiwe ibindani kana kaathiwe ibindani ya miatianio ya 77 ithangu ni ya thanthatu no mobo asu ni nakuelesya indi makonetie mawisa ma polisi kubitha evidence kwituka kana a trail of death is left behind kana andu aingi ni methitwe muno maketiwa ni thayo mo waitwe ni maobisa ma polisi na kwituka kuna kana katakati wa mwai wa June na mwai wa September mwaka ni mubetu only 9 deaths kana igukenda nocio siakona nitwe na uwani kana na gunshot kana kuwa wanaisasi wisianya na mwaka wa 2025 ikumbingi undu sithitwe sikusewa muno kumana na mawisa ma polisi kuwana na ende yotono inakwelesha baada na mortuary attendant asa kana they are dropped kana maeta wai baani mawisa ma polisi na makatwika kana makwiye ndeni wa accident na mob justice na makasa kana mawisa asuma polisi mayithi ama yenda misiyo emane kana mamandike masitwa mo Tikila ile thangu ni ya muonza na indi kuituka kana nthi ya Kenya why state has resorted to terrorism charges kana indi maundu maingi ala indi maende kukusu babandi ya Kenya mauani na indi kuituka kana ile binda kurai maandamano ma 77 esilelwa 10 indi ni makona niwe na kwananga mali ndini wa Matu police station na ngali na indi kuituka kana nima asote kana nima nyamaisie officer ulawai on duty muthenani usu Interior Cabinet Secretary Mundui Kipchumba Murkomen na CJ Martha Koome indi na maoni mana isi kudeclare kana kutangasa kana maandamano asu maima 25th June kana my acts of terrorism kana mayayo maandamano ma kusuluhisha maondola jenzi menda ende maandamano makwete maundu mathuku bande ya Kenya tawanangiko na andu aingi kuwa wana indi kwituka kana andu 38 kuya kawa lockouts indi ni machajiwe kwithiwa mena terrorism kana mena maundu makonanetie na uwani na umama hii ala ni MP Gitonga Mukunji kwinongo kwitwa ni mwandiki wa movo etwa James Ikuwa na mutwa yumwe kana rider etwa Stanley Mbuthia na indi asuni movo ithangu ni ya muonza ithangu ni ya na indi ni mundu makonete ngaliko ni sa western sithio muno ifocus yetu ibindani ila andu mekumanda kura ona kwithiwa indi ngaliko suta mundu George Natembea ayasya ula ni governor wa Trans Nzoia yase kana methia wana leaders ala makila sia masa kuwa mathi kuya mbungeni makabindia na maya makuyanisia mawatho ala mathie andu ma western ono uyobo ona nini simuno ila kula siende kana ila campaign siende andu ni metha mono mayenda kumana andu ma western mabindi tiata na ndi kuituka kana most of the leaders ngaliko disa western amwe methia ndini wa serikali na langi methia mate ndini wa serikali na kindu kiu muno nicho draw ya attention kana nicho kituma andu muno menda kumana ngaliko ni sa western campaign siende ata ithangu no yube na timu wanyonyi na ndi etuka kana
kulika kwake ndini wa kumanda ugavana waku Bungoma nikietie madrama maingine usioke somea ukamanda kila kiendeye ngalikoni sia Bungoma ithanguni ya kenda experts kana taalamu indi mekonania political unrest kana mububwano wende wa kiuteti baadhi ya Kenya tokuno munene wa generations na indi kwituka kana muika Gen Z kana miatianio iyo yende baadhi ya Kenya yiki kanundu wa frustration kana kwithiwa indi mayiwa meabiniye ngalikoni mwe na kwitho mai neglectwa muno ni serikali na indi mawendimo their demands kana mawendimo maaki yati we kwitho makinvolve kana makincludewa ndini wa sindu imwe nikitumite kwithiwa kwina wia mwingi na maundu mama kana violence ukethia indi ni mongelekete muno baadhi ya Kenya ithanguni oyu ya kenda ni movo mama konetie andwa maita na ndawa kana herbalist indi umwe kumangalikoni ya Uganda no sentence yo kana no utwiwa miaka 25 nundu wa kwithiwa waiye ndakitali umwe ngalikoni cia Kisumu na indi ndakitali usitongeri aema megwanie amwebengili manele amuyita kanela yetwa spiritual cleansing na indi ambe yesa umutisha na wela wa mutishie athi asikata kana daktari usunda kumweba kana no daktari usu kumutisha na indi wende no wesio kuwa wawe no daktari usu na indi kwetwika kana neme mwiwa wa daktari usu wethiwe matuko miongweli na muonza mwiwa muonza ku yake Mondi Forest Kapsabet na indi kwetwika nafa makusa ni waitwa na daktari ni wambiwa kwitwa silingi ngili manele nundu ni wakuita spirit ila sia kikamba kwita wakuthewa cleansing na indi nundu ndai nasio indi wene wesio kubowa na indi ekati sisi nayo ithangu katuni ka ithangu ye kasoletwe mundume akwete ila kila kindu kite maamiti kala kakaindo kate ma itinge ndisi ni mita machine kana eleti la itinge na ende akinete kitinge kimwe na machine isi andikitwa executive na kitinge kikaandikwa liberty ba hotel wasoletwe mite mingi pyo nona na mote ate musito ni usu andikitwa constitution na ende athekete muno akinete ayenda kwalia ni kwalia kana ne kutila ondo machine isu ile itila itenene ende akwete ready kutila kitingechu ailelete ku atile na nakwa ba yote be na mutito webau na wandikitwe constitution na ende kauni kwa tunike thangu ya The Standard na ende musaisa mwendwa ni kuya umanda na ithangu ye nikenda usisie maundu kana mauvo undu manenga ni twende ni wa ithangu ya The Daily Nation ne ithangu ya The Standard usuno muthia wo kunikiliwa mathangu nyanito Caroline Mweni wa Muteti tuyi ni ya kilungu cha muka umutheti 39 ni cia maundu ala andu mamuika marezite kana makase ithe twendo serikali twike una kindu kingi tiuna ni cia ni maundu makonete IBC amwe maundu ala tithi atine na ni cia thini wa kwini ya kilungu cha amuka ni tamo asuna ende musaisa mwendo ni na utho cha wethiwe wina ituthini wa kumini ya kilungu kiu ngiulilikanya kana no nene na itu nambani ya ile 395 mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV na mutandaoni wa YouTube ni Mutongoi TV/FM official ni na utho cha ndateka buthu sukite ni twithiwa tuiciokethia ndukathibasa